Ćao ljudi, danas snimamo novu epizodu. Kao što sam obećao, gledat ćemo neke telefone na mobil svijetu. Evo ljudi, ja ovdje imam blokčić na kojem sam zapisao sve telefone koje ćemo da gledamo. Sad ćemo da uđemo na mobil svijet. Bio sam ja i gledao sam neke telefone. Kao što znate, izašao je novi Samsung Galaxy S6 i S6 Edge. I sada ćemo da ukucamo, na primjer, prvi na spisku je Prestigio 504 Duo. Prestigio 504, ja sam već kucao. Sad ćete da vidite, telefon je jako dobar. Evo, status mu je aktualan, model 5504 Duo. Kućište, težina 160 grama, touch screen, tasturu nema, što je normalno. Sad gledate ovo, baterija mu je kapacitet 1950 mAh, dual sim vibracija, akcelerometar, veličina 5 inča, broj boja 24 bitni, rezolucija 540 do 960 piksela, osjetljiv je na dodir, to je tačno. Orijentacija sočiva sa zadnje strane, broj piksela 8 megapiksela, ostalo video zapisi i autofokus. Orijentacija sočiva sa prednje strane, broj piksela senzora 2 megapiksela, što je dobro. Memorija RAM 1024 MB, kapacitet 8192 MB, format microSD trans flash, maksimalno podržano 32.768 MB, vrsta Android, verzija 4.4.2, to se tačno tako izgovara, a ne V4.4. Ovom dalje ne moram da govorim. Vidite, slike iz ruke ću vam pokazati, vidite kakav je. Evo ovdje imate njegov meniju. Vidite da je u pitanju 4.4 verzija. Vidite sa zadnje strane kakav je. Jako kvalitetne izrade. Vidite, ima kao iPhone 6, ima kameru, samo što je kod iPhone 6 kamera malo povučena u lijevu stranu iz ove faze gledanja i blic je HD, to vam nisam rekao. To je sve bilo za ovaj telefon. Sada prelazimo na Prestigio 3502 Duo. Idemo da vidimo taj telefon, evo ga. I vidite, i ovaj je dobar. Možda ćemo raditi njegov unboxing za neki dan. Isto kao i ovaj, 5 inča ekran, 480 do 854 piksela, senzor je 8 megapiksela, to je kamera, pomoćna je 0,3 megapiksela, to je malo slabo, ali dobro, opet služi. Verzija isto 4.4, ja ga preporučujem da kupite. Sljedeći telefon je Samsung Galaxy S6, baš da vidimo kakav je. Samsung Galaxy S6. Evo, sorry, ako ga nema na ovom, onda ćemo da gledamo jedan iz ove ponude, što je pokušao da vidi. Mislio sam da ga ima na ovom sajtu, ali izgleda da ga nema. Imamo A3, on je isto popularan, on je, drugi mu je kao naziv selfie telefon, zato što je dobar za selfie. Evo, ovo je najnoviji A7, verzija koja, da vidimo. Ljudi,
isto 5,5 inča i kod njega je Super AMOLED, kod Prestigea nije. I da vidimo, glavna kamera je 13 megapiksela, što je jako dobro. 4.4 verzija, isto je to dobro. Aktuelan, 5,5 inča ekran, Super AMOLED. Idemo sad da vidimo Galaxy Note Edge. Isto sam i njega gledao. I gledao sam isto da specifikacije idemo. Galaxy Note Edge. Težina, to nam ne treba, sad 174 grama, evo da vam kažem, 5,6 inča ekran. I je baš nešto velik. Verzija 4.4. Imamo još i neke telefone da vam pokažem, a to su, sad za ovaj ćete se malo začuditi, Noa C25, C25, jao, nema ga na tržištu, ovdje ga nema, ali je jako jeftin telefon, možete da ga nađete za jeftine pare, ali je malo i slab. Imamo drugi, ali ovaj nema, imamo ZTE Blade S6 ili V220. Evo vidite, ima ZTE Blade V, ali ne znam kako nema ZTE Blade S6. Izgleda da ga nema, imamo taj ZTE Blade V koji sam vam rekao. Njemu je verzija 4.1, što je malo slabo za ovaj telefon. Nećemo da mu gledam specifikacije, zašto ga ja nisam pregledao još šta imam, ali ukucat ću vam sad na Google-u. ZTE S6. Vidjet ćete, jako je sličan iPhone 6-ici. Skoro pa je malo je sličan, a sad ćete da ga vidite. Vidite, na prvi pogled ljudi bi mislili da je iPhone 6-ica. Evo vidite, upoređuju ga čak i ljudi. Vidite kakav je. Ima verziju 5.0. Možete da ga dobijete u Entelu za 200 maraka. Imate u bijeloj i crnoj verziji. I koji još imamo telefon. Izaći ćemo iz mobil svijeta, sad ćemo malo da gledamo slike od tih telefona. Sad ću da vam pokažem sljedeći telefon koji sam zapisao na blokčića, a to je, evo da vam pokažem samo malo, aha, evo ga, to je ZTE Blade Q Maxi. Jest da malo nije baš poznat u svijetu, ali je dobar. 5 inča ekran, Super AMOLED. Imamo i manju verziju ZTE Blade Q i Q Mini. Ja vam preporučujem Q Maxi zato što je on najveća verzija i najbolji je među tim. Međutim, imamo i neke pogreške kod njega. Malo mu donji senzori, na primjer ovi, vidjet ćete, evo ovdje, vidite ovi senzori. Kada se dodiraju na touch, one su malo previše slabi, štekaju, ali zato sve pohvale za ovaj telefon, zato što ima ekran od 5 inča i može da se uporedi sa S4, evo vidite ovdje sliku. Ima čak i maske, se prodaju u Entelu, ima i njega da kupite, isto je jeftin. I to je sve bilo za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, ćao!